Beltonu mai ia suil faro fatoanga le sunga ia Krekma Ryan Neitai. Good morning Krekma Ryan ma lo lusu Neitai. Kia ora. Ea, whacharo whatu. Se tātou tunu. Se upusa. Tēnā toto. Here mai. Tele nā toto a, o tele nā toto. O tele toto na ua. Mano lusu. Ea, whatalo whatu i so tātou tunu mai lawa i o nāo se e pai o nei. Ia, ili nei tai au le whinga pa anga tātou ala whasalau lono walu lima radio. Ia ma le whalo loa mō whatu anga i lawa tina e tau matamata. Ia o sea tina e wailonga nei ai ase mea whinga luenga. Mō le whatu ina loa tina e ile amatanga se ia pa ia le sere selenga manuia. E whatalo whatu tātou porkalami nei tūla tai au. Lao leusu. Malo vo leusu Ryan Neitai au. Ia, whatalo whatu tonga tau nei tai au. Ia o ia a vele so famanu malo i so ke riso. Ia whatalo whatu ai ta mama tina mata tua siu tātou atunuu. Ia mai lau malo, ia whainga malo, ia mwhai pule umal mota. Ia whatalo whatu nei tai au. Ia o lawa i whana witi ia o i la tau whao no fut fale. Ia mwhai whaiwa tu inmun panga. Ia whatalo whatu pokala me nei tai au. Good morning. Good morning. Ia, e tāu wale longo i le atunu. Morning. Ia, mai sona nei vai tau o tele ina le lifa le tō tele o tāru tangata i le tūtau whaatoanga ma whainga whaiwa. Ai la whaatu le avano wa te loa e tele nisi vovonga na lua mai ma lua atu pona i le nei tai au. Na mai ma atu pona. Ai o whae te tele au tala ina o atu pona. Tūla tai au. Ia, o le o te loa e le o te pōmale tūlanga nei te pisa o masina ni o yungi. I, wa mosoro. Wa uma yungi. Malo pule, ia, tauta ia e fo i le whainga whaulonga su tātou tunu. Le au mwhaiono tātou tūlata i le pāsia i o le onga tunu ni tausanga. Ai o loo tū mau ma vailo tu seina se manuia malo tātou tapa au siri langi. E au se tala oto mai ia mai tono whalofa toanga o loo solonga le leime uma. Manuia fo i a tāpenanga uma. Ia au wala mātou tūm tali atu i so tātou tunu tau tau fuanga lo yaini te minei. Ea a o le tūlanga lawa ia le whalau loa sa whaaluina tātou masino yuni. O le whaaluina o le loa se lau tāla pesili atu. O na maua leo lea wano e tianga wai tātou se manu malo i whaalung tupe lima se lau. Pa se lau, ma le tōru se lau tāla. Ea Malaysi o le se furu 5% ia o ko meki lava lo mauina. Pe a whaata wina ni au pou kono futu, valu futu. Ia pe se furu pesili atu i tono le whalau futu anga e na lala e tolu. Ea o le vai aso tu na isa whamai e ina ia tātou vaengane mo tātou sei mo tātou whaiputoni. Ia ai o mata pena i le aso ne mate malanga tu le motele sa la whai i le vausu a taeo. E whaatino ina le sei asawa. Ia e peona tāu e sei a tātou sei mo lato aso whaatino ina ai. E sei ia sa le longa, sei funga le, sei fu lala au tu vai tele o manmanunga. Ne ia awane ingungulu le tunu. Ia al whaatino ina fo tātou sei tu tāu mai pe muli mai lunga tātou api fōlinga po tātou Facebook page sa mo Agriculture Company Limited o le live tu sa o tua i le whaatino ina o tātou sei. A whera se e savai? O tae aore se e savai. Ok. I le aso mo yulai, o le aso lua yulai, o le aso tofiri le se e funga lei. O le aso tolu, le aso farili. Ia o le se ina lala au tui vai tele. Ia o le a whaamatu uma iei se whailonga tu ni au whainga o le tupe tolu a whee onu se lau. Wow. Ia wale whainga o tātou whailonga tupe. Ia mō la la ne tolu. Ina i mwhaione i se vaianga whaile. O le manu lau tio lea whaamamuenga tolu ngataua. Ia mātou tu ina atu. Ia se mea lofa mone o tātou watunu. Ia o loo tuwatu mo whainga whataunga. Ia. Pe o le manotina. Ia po tūlangana wala ulunga i fo. Ia le manatu al potsili al pulenga. Ia male malo lo whainga luenga. Ni peona whaafetai ai. Ia le lofia tu so tātou tunu. Ia le ngata i la tu la au whai whatau. Ia i la tu whai au siasi fia mauan marama anga tili a tātou o loa. Ia. Ryan? Ia, whaftai muna ni tai au. A whaapeo o ele sa ua tolu au enjuisi le wale tono tātou timpu sa au. Ia longo winga wumpa i e mawhangwhanga kai au. Mawarau di masena tai au. Tolu wanoa. Whaploi i savai o vai tele i mane tatu la lai fungali. Ia se tasi o mawhamanatu o savali mani mau ni tai au tonga tau. O tulanga tatu pest controls. A whapeo o e loa e mana o e whanga ina lo mauta i le iniseti. Maso o lawa se manu whaalafu wā o e vai e lo mauta.
Au te poli. Ele ngata ile mau o le vai la au le falo o lo mo fotoanga. Ai mafai ona o atu lau whenga wenga whai survey. Mana ia te Na lo latu lava wha au lau tau sanga i ona eva ia leo Greg ma Ryan e tu tama mo e solo i au ta follow mota. Whai survey Whai survey. I ona ave lau pepa tun. I ona whai lau costing i mo atu lota mai whanga i alo mota polo lau. Okay. Ele ngata le tūlanga i mau le vai la au. Ai mawhai fo ono mātu whaatingo inga le vai la. Paula vale le lenga o le whaatingo inga lava i whalo o lo mo whatonga. Ona o tangata i o lea mai le vai la au tono Samoa. Ma e lava le malama anga tili le tatu vai la au. Ia no o mai whai le tūlanga o spare parts. Awa peo lau whanga vau solo. Po le ala vasa me whenga wenga sa whaatau i le whalo o lo mo whatonga. Awe te poli. Awe te aru ave si insinia whai le kua. Avu ke alu avela u ilia fi eko se si insinia foi le tu atu tu no uma fi anga na o la tu sa o la vai le falo lo ma fatu anga ma e siringia le to ina matua no ya poni po fi tai mari i poni ia o to ina na o lo ngafa ma tatu spare parts o lo ia foi tatu o nga fo lo o man install vai tele temini ai pa ele official tala ina o tu langa le tatu spare parts so la va se masini po lo fanga vau po lau mua vau, po lau tila, po lea la wale to inga masini sa e whatau ina whalo o lo mo whatuanga. Im whai ona e watu ina e service i o. Ia whamanatu whare ni tai au i tatu au whengaruenga ia le concrete mixer. Au whengaruenga ia whauwhari. O lo mo tatu pausi maa. Concrete mixer. E lo mo e le whalo loi vai teli. Mo whai tatu tila. E le ngata i tatu masini ia le tila o le wood chipper. Le tatu masini nga lo mo e whalo o lo mo whatuanga. O le manu ti lava yo nei o loa. E mawhai ona whaatau ina atu i tangata o siu tato tunu. Ona whai leo la tau pisini si mato e maua mai le tupele pewi kawai fo le tupele Ia i le ngata i tūlanga o masini, o le spare part, o le pest control, ia tūlanga fo i o le cutting tools. Ia o ni au whatu la au, o ni au seats, o sau tanga whetalaisa, o sau vai la au. Ia o lava matutoi sa palai i nei vai tau sa fuanga wa tatu vai walu lumatang tarping sini e po na nei foi su lua le la public mail official Ministry of Finance ia le tau pension ia tatu le mai lo ai po le la si po le la lalu ia wai for sure la vo le ato si for pension o ngo lo boto e lo ta fo ile straight of hormuz e fo ile le i Iran ia le e longo pu ia li e toi la vo le malo si tatu tunu wa a fa peo vinga le ma ole ma kwek tai a uma lava ma te mai ma long pu ia isi tatu tunu a tau sau fatu la au le lava se me tu ai ma malu si tatu tunu nei vai tau o le tau tau si fuanga o na o le fatu anga lava lau fanua lanu lau ava ma le lau me mata si tatu tunu au lava le au ala em fa ona tali to le fing tama le tau tau si fuanga we ni malo fa tai ia o te loe fo e lava i lātou sa whai lato whaatau tūlanga o le tātou se. Ia o ma foi lo se i leo te lo fo le aluo mai foi manisi whaaptoa lava yaso. Moni lava o loa umana whaapepale si whaaptoa mo you like. Ai se i whamai a le pe uni. Ia ona tapisa lo leo you like. Ia e va ia mal whaanono tūlanga lo ia susu ia ingo a mionga whaadia fo i lea tupulanga la vau su tātou tunu. Ile lea i oni ngaluenga ma mea pena ona whaatino ro lea ia o vaenga i le whitaui ia malisilisila a su tātou tunu o le whaamanatua i al company su mai le whalolo whatuanga whaatau sau oso whaatau sau uria whaatau sau whatula au sau haicho ia o tanga whetilesa por whalei ele whaila watina e mau e lau tupe e te ino malia lava oe i ngaluenga e whai au lima ma o le toi fuanga nei ia o tātou tangi lima i te tau tau whanga lo tātou iai le mana o lau tele le whai whaatoanga i le aso ma le aso ma tō te tutu matali atu i lau whaili taftolu ia ma le tātou nei fitos tolu ia whatau ina ngā ngau le vau o te ofo ai mai mau se whasi ele o le whanua e whaaso solo i le vau toro ngatau o lai mātou tino nofo mai mawaenga i whaonga i le whasi whanua ina ia ma whai ona mauai o ele fia ia ma e sila i foi e mauai lau tupi e alu ke tupi e su e mai le tupi ai le o le alu le ma lo si foi le i si vaenga e su e mai le tupi le si tangata de ai ma lingi lau afu ne em faiona e se le manuia i vaenga em faiona alu e lu mo foi fuanga ia ma vaenga lo tatu tapenai ia mo nei ma so asa mana ia ma lo fa tai tele ia vaenga ia wow ia lu tara no nei tai au te lo fo se so swani le tatu tunu le lava tātou te mōri mawina ia le au whai whatoanga e reo ia se popole o la tōu i e tūlanga o mea ai moni lau o la lava matutoe le whaasoa ia whai o se leni ia a le tūlanga fo e peona i ai le sapalai o mea ai ainga
E fo ia isi fai watoanga o matua sele ala tau ia a olo le teimi po. Fai se whara lave o se ai ngai le nu. E pe o le fai whako anga o ia. Moni lava. E fai o le kalo, o le ka amu. Ia wai pude ala kou le kau. E te ilo fole mana i o le mea tonga tau. Ne i pia mai lau fai watoanga o tatu whaatau matutau ia te ilatu. E au atu te pole o loo wa alu fo special tatu fish. O sau matau. Lau e tatu pau whango talo tau nuu mai. Mo le... Mai ka pau se rua. Ia wai lua pa ua ngar whanga mi. Nā kau mau foi o lua ia lua. O lo foi ava ko mengi pau se lua. E te roa mai kure lua. O lo ava ngi o pau se lua. E re kari kongu nua e whainga e maulu. Ia ore tūlanga nā ta penanga alfa lo mawhatoanga. Sau mātau. Ia masi ngau se le loi foi. Ke kukua i oi tala whātai o pia ma tongu. Sulua wia mawala tau wia whātau. Ai le ongo ai whātau leo. Ore sina kai ia wa ore kau i ale o Yesu. Lima se furu, omo se furu. O te loe alanga tau tātou nga tau. Amun linga e tā ua ole whai wanga le mōro ko le sfari le kua e melasa. Ole mala iwa pea saka i se furu ka la saka i lima kala ua lua se furu son. Alma ngai ala nga ole loka i ka malaka ofe. Ole ala ka i e maua mai, le ama se mea i pole. Se mea pea lai titi pete le, pe whaasori tula fono le maina le i a pepe. Ia la ke tau sami oi le i ana maua i la unga ruenga. Ia a onga whainga ruenga na le maua li wharalo whatonga. Le mata whaangota la le maua. E o le ke kongo le fo renchai le ki li o ki oka. E loko i sa vai pa mulu. E fiu le e la file limu e le e tutu sarkilia ia malana mori wila la. Po maka ngare fa makala la ka ma voje. Mulu ko le da lola fanga le. Le vai ko sole. E me I lo la fanga o le ume. Va ko sole. E ma sangi le ume sole. Le va lo mo le ume ma sole. Ke ma sangi le ume. Ora por maka ngare ka bolu la. Tenga ver ka ko mori wila nga le mo. Ole ale la fier pongi ku le am. Ia ia lua ku pasi le am ai mo el pong. E ki lia le alu le pisi alu le leisha le sawa le alu tatu mori wila le. Ile malu du ele mafai ona pua o le tatu mori wila ta pupungi ile malama mo tatu mori wila. Pa ta wina yona lanu fo I mafai ona fie fai vai le lanu. Ia malosia. E la mona o le uludi ma le sama e pule lava o le fifiringa tusi au a manto ta pena e siaki uma vanga uma wa o le situlanga leida e le mfaiona alu le o loa li fateta ia mana ia manto te fateta ia e guarantee lava le alu o e tangata vai fata mo mali la loto a vanga uma fo ile tau su mai tau family loto affordable prices o lo fata wina ia manto o lo ni mfai ia ona e fia ila o lo awa e mo fo ia pa u pe su atu ia e fata sanga ina fo ia fa urungo tatu vanga uma poteta I vanga tatu fa lo ni ona la lai ton ia watu tau sanga I vanga ia o lo temine ia o fa mafala vai na su mai matala mai au manu o mau le taimi manu o lava le taimi manu o ia le seleni manu foi o ia tatu tau fa pito fa tau ni tatu lo alo fa tai se vanga I se si va enga fa tai Greg ma Ryan mole ava no nei tai au e lava tel tununga ia ele asa lava se tai au il tulanga pe ona ye lu tala no mai foi mai so tau fai nei una ia o le tasi de va enga lo te mai tau atu lo manatu le tai o le malo e una ye tatu tunu o le ngalu ino lo fanua ma le tulanga tau fa to anga ina ia mala te tupu mai le langi ala lava le sa palai o mea ai nei se mea tātou te papole pele o mai ni vaa. Lai lava, au te loa, e o ngā tasi lava, e a ma le mautau ave le tātou whalaloa whatoa. Ngai whaftai mo le avanoa nei tae au. Whamanuia le atua lua whaiva le nei aso. I nā rua o ia ma le manuia. Ia, vene ino avanoa e whaftai atua I tātou tangata umasa whai alatu whainga whaatau tātou promotion I a uni. Whaftai lava mai le whionga purisili o pūlenga, ia ma le au whainga ruenga lau whonga fia. E mo le tuat whaftai, e one ngalo Samoa, le tunu pele, I o lau o loa e mawhai one walk in I tono le whalolo o loa mawhatoanga I nei Samoa. E mawhai one I whatauina mai le tatou le aminu website a le Samoa Market. Ia o tatou a inga umolo ai tau malele mai atunu e mamao, ia mawhai one ai asasi ngol link o omi, ia mawhatauina nea o loa, ia wau a inga I nei Samoa.
ia vea foi le ne manoa ia so toi vai malu i puenga se leo pa o papa ia se leo foi wala aloa i tau whaafonga mai sa mo ia matua tu la vai na ia matou po maua ia na ia o na ia fai ma tau tuaina ma malu si tau tunu ia vene manoa ia whamanuia toi lava singa ne aso lau fionga lo tu foi si oedi tau mataua ia whamanuia foi mai foi le liu mai foi le vai le nei tu ia manuia ia fufuanga o mo ne aso la tunu pele pasoi foi ia